Atadeler, teyzeler, çocuklar, olduğum şansı müdürcüleri, yolculuklar, yılmacılıklar, sevgi büyüktür, bayramlarda çocuklar, kutlar, şu bütünlükler. Ve reçtekenin yeni obalara ortadan büyük yaşlıklar versin, geleceğine genç olsun, yolculuklar sizlerdi, büyük bayramlar mı ne? Varsa bütünlüklerini şimdi yoktan kutlar. Videoda turalgan açık ko'ngil yo'llarda uzoq ko'ngil qalaymiz. Bar bo'linglar, omon bo'linglar. Bizga g'ayvat yaxshi ko'rish, tilay hurmatlaymiz. Özümüzde velestekli ayvayı sizlerge den solu işlerine de iyi beklerinizden çana ölçü versin şu psikolog hastalığı çayı kaldıkları bol kurumuzun için yaxşı çalar çıksa şunları sizlerle bekliyoruz. Hurmatlı ejekeler, sizlerin de bırak, öyle olmasın. Hurmatlı bütün sizlerge Allah'ın birinci geldi. Azol şarara gelseniz sırası bana gelin. Prima gelsin gelsin. Birinci geldi. Araya yüz geldi. Son razı çıkıp. Şurada bana çınaran, şimdi olan bitirdim. Araya gelsin geldi. Hazır. Ne diyor? Bayramlar gelin. Bütün üniversite boyunluklar kaçırmak üzere onculuk ettiğimiz kadar çok çok bizlerle cumhurbaşkanı belki reçeler istiyorlar mutfakı çok varlardı meramlıklar benim sonra işte biz birlikte ısmarlayız baktık o Çok bütünlüğümüz. reçelerge belirli barada makallaşıp siz hazırlayın Tı damgasını üretken, tarbiya jaka öğretken, güle ece geliniz, bizden dağı bölek alıp kettiniz. Şuva güle ece.
tamgaсын үйrөткөн, алифбени үйрөткөн, Жумадыр эже келиңиz, бизден дагы белек алып кетиңиz. Kü tamgaсын үйрөткөн, компьютер жакты үйрөткөн, Анар эже келиңиz, бизден дагы белек алып кетиңиz. 11 A классынын бүтүшүлөрү биз ошо биздин эң мугалимдерибиз негизи көп болду, но Анар эже эң мыкты бизди колдоп, өндүрүп, өстүрүп, ошактан компьютерди өтүп алдыра жылдырган сизге рахмат. Kü tamgaсын үйрөткөн, кыргыз адабиятты үйрөткөн, кыргыз тилчеси үйрөткөн, Нур эже келиңиz, бизден дагы белек алып кетиңиz. Kü tamgaсын үйрөткөн, орус тилчеси үйрөткөн, эң көп ушул мектепти директор болгон. Биз Тимиртанабыз Рая эже менен. Келиңиз Рая эже, бизден дагы белек алып кетиңиз. Ülke
Emre ağabeyimiz, Cemal Ece, Cumali Ece, Tolpan Ece, Ali Ece, Aydan Ece, Roz Ece. Barbulara çok rahmet. Baalarga cho'ng rahmat. Sizlar muallimlar atalab cho'ng rahmat. Baalarga bugungi bayramlarni kutlaymiz. Shu besoqo'g'e har doim shunday ko'p bilimli arda shunday olarimizni, ejelerimizni chiqarib jurberingizlar, bar bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Cho'ng rahmat sizlarga, baringlarga. O'sha yerdagi bitiruvchilar, talabalarga chindan so'q, uzun umr Qo'shib buyanlardan o'tib chiqyapsizlar, Xudoga bersin. Barlar o'z o'rninglarda tap, yaxshi desiplarni egallarini birdan bo'lgan, o'sha sergada aqtoq bitirishlar. Ben sog'lik bo'lgan. Çok rahmat. Yıllıklar toplusuna 91. yıllar. Men klas yetekçi oldum. 5. klasdan 11. klasga şeýin. Men uşunça jakşı öğrenmişim 91. yıllarda. Anan keyin bile klas aldım. Ana klas aldım bile 91. yıllar kanday olmuş. 91. yıllar degende olmuş. Takdir okşuşturanlar жүрдüm. Men barını jakşı görüyorum. Barını ayılmayın. Uşunça 91. yıllar uşunça namus köy olsun. Uşular dene республикага чейин барып футболдон орун алып беришкен. Биздин жеке эле мектептин эмес, биздин райондун, областтын намысын коргоп беришкен. Мен силер менен сыймыктанам. Аябай баарыңарды жакшы көрөм. Баарыңар намыскөй ушунча жакшынакай уул кыздарыңыздар. Баарыңарга чоң рахмат. Бүгүнкү биздин белемерге да абдан чоң рахмат. Баарыңарды ушунча жакшы көрөм. Yollar her daim açık olsun. Көп bilgiliklerge жеткилер. Çok rahmat Halime hazır 20 yıl murun büktün okucularımızı çıkıp alsın. Patriot болгондо ошо 90-жылдары элдин баары базарлап кеткен, бүт баардын мындай айтканда мамлекеттик жумуштарды баары тыштап, мындай айтканда приватизация талаптонууну ошондо дагы мугалимдерибиз могу жерде туруп бизге ушу окутуп тарбиябызды бергенге чоң рахмат
рахмат сиздерге, чоң ыраазычылык. Ошол поколенияны жоготпой силер билим бердиңер. Ошонун эч качан унутулбайт. Бул мамлекеттин түзүлүшүнүн эң баштапкысы, эң башында силер туруп, силер ушунчалык кызмат кылбасыңар, ушундай поколение өсөт беле, өспөйт беле дагы чоң суроо. Ошон үчүн биринчиден биздин агайын эжелерге чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Оорубаңыздар, майраңыздар менен дагы көп жашап, көп ийгиликтерге жетиңиздер. Бүтүрүүчүлөргө дагы акжол, дагы бирөөлөр калбай, баардык мурунтан айтылган акчалыктардын баары орундалсын. Ой максаттарыңарга жетиңиздер. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу эже агайлар, биздин мугалимдер, сиздерге катчылар, бүтүрүүчүлөр, мени 20 жылдык классташтар, баарыңарды куттуктайм. Биринчиден мугалимдерге жоктан урматтайбыз сиздин мергениңизди.